mai le ai senga luenga po se mea tau te whai na lo fatua ma le tali tonu mai lima awhi o tangata na la tova awa ai e reto lima mai e lua e na la tofiwe ai le ai se le ai whainga tai te ia o na whai so o se mana o ngana te sila mai Lona si ufofonga lo wala au mai Alongo mai o le nei o le whea ua ia au mai ua la tau mai le te mi o te alu atu ai salamo maliliu mai o le tuai moli maui se anganga ma e tai mai e talia Iesu e avea mamatai tō anga e ta talo mo e o vai ne i moa e le o ti te i ane watu ai Lona si ufofonga lo wala au mai
Ia, patalofa tu nei tu la fiafi. Ia, le manuma le pa ia o tatou ainga o me masani ni sa. Ia, patalofa tu le swapa manumalo Iesu Kiriso. Ia, nei asa, ia pule asa tā ua hoi mō tātou te tāpua i le tua, ma ave o tātou i inga ma le whakatai i le tua. I le nei aso i le whakatai ho, ia o le nei ho i aso, ia o le aso tū, o tātou whamanatu ele tū mai o le ri whaoro. Ia, ina o tolu aso, ia talu o nei pasia, ia, ma maliu, ia, ma tū mai lo. Ia so tolu o lea ia e whatalofa atu e pokalama. Whatalofa atu hui le pokalama. Ia uso. Ia work, malo uso. Alofa atu ia atu e uso. Whatai e whatasimai. Ia mō na avele bi inga ma le whakatai i le atua. Ia ono na alofa malo na malilei. Ia ono le ola ma le malofi o lo tātou moa pia i le aso ma le aso. Whatai po i le atua ono o awanoa tā ua o tātou maua pēr, e tātou whaatase i runga o tātou pokalama e le ngata leo le awanoa o whapena o na mawhai ei o na toe whaea ai le tātou pokalama i runga o le te penga whai langi. Ia awa ana le au noa le alofa leo le atua. Ia se manu e tātou te rei loa. Pe tātou te rei whei roa i hoi, pe tau te ai mai o mā ai atu. Pe tātou mafuta hoi ne nei aso i lungo o te penga whai langi. O le vi inga e ave whaapo i le tua. Ia ono awa noa tā uolo tātou maua pe i le aso ma le aso. Awane i ngalo o le
o le ola mai malosi o lo tatou mo pe i le aso ma le aso. Ia o whaamanuianga nā ma le alofa nā o le li ia te oe ma. Ia, e ala i le mānawa ola o tuina i te tonu o tatou tino mo tatou tangata. Ia, ina ia tatou mo pe le ola. Ma le malosi le aso ma le aso. Ia o le nei fo i aso ia whakatai fo i le atua. Ia ona o le aso o tatou whaamanatu ai. Ia le aso toetu o le li whaola. Sa maliu. Ona o tatou o tangata sala. Amen. O le vi inga mawalunga e le tuua. Ona o me sili sa ia whaia. E ui lava ina le whainga o fie. E ui lava ina whainga tāle au ala. Sa ui ai le li whaola. Ona o e ma. Ona o le alofa ia te oe ma. Ia o le ia. Awane i ngalo na ave pere vi inga mai whakatai le tua. Ona o na leimalo na alofa. I lona on sa i pōpō ngā mwhainga tā sa au ia. I o le whesilia hai. O ai tātou. O ai a tātou o mai mau ai mo. Whaaleanga i nai lona tino ma lona toto na masaa. Ona oe ma. O ai a tātou o manatu mai i eri. Amen. I wan mea mo i ai leima sisi o tātou i laro le lāne i mwhaiona tau. Mwhaiona u ia lea wala na ui e eri whaola. Nobody can take that. E re whaingo fie. O se awala whainga tā. E re ngata i rea li whaola. Ia au lea tua hoi. Lea tua hoi ona o lona ona sai. Ma le whainga tā sa o ilona alo e pele to tasi. Ia wa e te tonu. E re ia sisi o tātou e mana o e tupuni ti ngā po ni whainga tā. I o tātou whanau. Amen. E le mawhai e se ta mauna wai e tolo o pasi mai e nisi tangata sona atali. A olo o ai e tui e. E le mawhai. E le mawhai e le eisi si o le laro le lane na te mawhai o na whaia le natuna. E le e whaapetai e i le tua. Ia ona olona ngā leima lona alofa. Ia te oe ma. So a whai o na e whaata alo ma whau mai. Fifia i mea neila langi mo. Whai atu langa whaatino. Ia awane i ngalo ia oe. Ia sane. Ia sa le whai ngofi. E uia ina toetu mai Iesu Kiriso. A le awala ne ui e Iesu. I le whai ngofi. So le awane i ngalo ia te tatou le ia e patalo whatu ai. Le polo kalama o le Jesus is the answer. Ia te oe le nea fiafi. I le suafa manu malo o Iesu Kiriso. O le suafa lava lea ia e tātou tasi ai. Tasi ai o tātou tangata. A ve tātou ma tangata ma a inga e tasi. O lea ia e patalo whatu ai polo kalama Jesus is the answer. Ia e whatalo whatu fo i pokalama ia i whio i o le tala lei. Ia i sunga i whawhia ngainga mō o tō whanitua. Ono la o tō nofo te talo. Ai le ngata i lea ia o le upu o le tua o lo o tō sa ili. Ia aso ma le aso. Ina ia whape nao na whaamalo sia ia nganga o tangata o le li. Amen. O le ia e patalo ki le toa i pokalama i la o tō sunga i whawhia ngainga. Ia ai masiro o tō whanitua i patalo whatu i la o whawhia. Ia sunga ia o si le i satake. Ia ma whaletua ia a ia piapi ma nuko ia. Ia tua ia te oe singa whawhia. Ia masiro whaletua. Ia no se marai o patalofa ni o matua ni o tamamo tina matua. Ao sin sino se o tātou atu o ni ia.
Pati Purkalama, Jesus is yes, Maru Lama Wai Maru Poli no Pucha, Ya Oaro Pela, O Tamata O Panam, Yeaso, Measo, Feama, Ya Wapo, Toshimo, Tatu Aima, Yemato Tatu Aima, before you told Mato Tamantina, Mato, Ye ya que pasar por si público calama y yo trato aima para masar yo trato por calama Jesus is yes y de terapia pues yo tengo muy de o mata mai muy de muy de por calama con mi de tu ya yo pasar por si por calama ya chivo eu sou o teu filho, eu continuo a ouvir para te amar, nem piaque, para te querer, para te amar, nem por caramba, e torno no mínimo. E eu torno no mínimo. Yeah. Yeah, não sei torno ao trabalho, por aí, para te por caramba, nem piaque. Batalha de Soya, batalha de Soya, Okati, Nefiafi, Tenagoso, e eu quero um tinha fechou parte. Yeah, então pode ser só com uma mala. Iesu Kristo yetireyoso tumani kunyapo tumamatina owafu tumele tura fiafi. Testing, 1, 2. Yeah, on the side where I say, I get to a minute, I pass it, I get to sound. Testing 1, 2. Testing 1, 2. Testing. Testing 1, 2, 3. Testing. Still set. Testing 1, 2. Well, it's time to make that change. People of the world today are failing. All of us suffer ups and downs. You better think about
I'm saying? It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. What is the world coming through? Seems like everyone is running from the truth. We gotta stand up and fight. Walking through the light. We're the people, we can do it if we try. I know we can do it. Somebody next me, why do we have to go through it? We just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time No, you can't. to make a change. We are these people, we can do it. What is the world coming through? Seems like everyone is running from the truth. We gotta stand up and fight. Looking through the light. We're the people, we can do it if we try. Yeah, I know we can do it. Somebody next me, why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are these people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. Well, it's time to make that change. People of the world today are failing. All of us live for ups and downs. You better think about it or you won't be around. What we need is a little bit of love. Sent by the one from heaven up above. Take it from me, it's simple and plain. This ain't no game, you know what I'm saying. I know we can do it. Somebody next me, why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it.
Ya, te whatana whatu. I nea pia pia, pa manuru atupo I ono nisi po I o pawhitauri o tātou pokalama ia ono tātou mites. Tātou no hoi o tomu whai hoi ara ti apolo. Ia ai pātai rea tua ia o leo o te rei me o tātou tātou mites ia ono le tātou masingi fauling whatau mai ia. O le ara tau o te tai ia le o te wha ngāle masingi tuai. Ia ai pātai tere ia I le nea fiafi. Ia pe ona whatalofa atu le pokalama le tātou ainga I le nea fiafi. Ia whaktai te le uso ia pokati. Ia ona le whairo mai fo I le tūlanga o lo stare kwa I le tātou mai ia whamanui a vea hola nei tau. Ia e toi whamanui atu ai le atoanga le lusu matasi o tausanga le uso. Ia ia pokati le nea fiafi. Ia whamanui atu le tua ia atu le uso. Ia le ia atu le wanoa le tina ia whaisana whatalofa atu fo. Ia mwhape loa I le tātou pokalama I le nea fiafi. Ia vi ele atua, whaftai le atua o tātou awia mai lene Iesu lene Iesu se aso matangofie awa o neina whamanatu e le toetu o tātou Alii ma lo tātou whaolo Iesu Kiriso. Ia e whatalofa atua I te oe le uso ma le tuangane te mama te nao ma futa mai lene tu la fiafi. Whaftai fo ia I lo whaatasi mai I lene pokalama ia e mawai fo I se whaamalosi po se se whaasoa fo ia I le upo le alii awa o le upo le alii e ola e le ngata e ola ai whesosoani le tato savalinga le savali le nei o langa I lalo le nei lalo langi ia e whaatalofa atua ia te oe le swafo man malo Iesu Kiriso. I hope you had a good Sunday today. Whautai whai ai le atua, ilona alofa ia te tātou, awina mai ilona tali I o to tasi. E tongi ola I tātou angasala, ia maua I tātou le you know, e moa I tātou le ola. E koe connected fo I tātou ma le atua, ia aveale vi inga mai whaanetanga le tamao no o lona ngā leima lona alofa ia te tātou. Ia whatalofa atu fo I nisi o asiasi mai po your first time e te matamata mai ai le nei pokalama ia ole manaonga po ole aonga ole whaasoa. E whesosoani ai fo I tātou
le tatou ola, le ola whaaleanganga awa every day e tatou whaafsanga i am whaafitauli mo pōpōanga le ngata i nā au whaingata le olanga le ngata lea o mai o tino whaafitai e le atua e lona alofa whaafitai wha i le atua le ola o lo tatou mo wai le aso ma le aso. Just being able to get up in the morning, it's a big blessing. Because we don't know. A lot of people are not able to see another day. You know, the Word of God says that tomorrow is never promised. So, you know, today I just want to welcome you, on this program. I want to thank you for just stopping by. So when you have a minute, just share this program. Le ngata e ao ngā iate o e ao ngā fo I sesi pe sharing e tala e toile tala le o tala le ia Iesu Keriso. Ia o le whatalo whale nā le sofo Iesu. Ia via le tua. Ia le vi inga nā man whaatai I le tua. Ono le avano sisiri o tatou maua pia tatou te makuta I lungo le tatou polkarama. Ia le nei fiafi ia whamule ia awane I ngalo le na share le tatou polkarama. I lungo le tatou YouTube ma Facebook. I le nei fiafi ina ia whapenao na whaalau e tele atu le tatou polkarama. Ia inisi fo I lo o mo miel whaalongolongo le upo le ri. Ia I le nei fiafi le ngata le nei fiafi. Ia a o aso e whapenao o na aluato le tatou polkarama. Ia I lungo le tatou penga whailangi. Ia whamanuia fo I le tua ia te o tau. Ono sapsapai e fo I le tatou polkarama. E ala I lau share ina o le tatou polkarama I lungo lo Facebook. Ia le ngata I leo le tatou YouTube. Ia le ngata I lo subscribing o le tatou Facebook o le tatou YouTube. Ia mo share atu le tatou polkarama lea. Ia whamanuia atu le tua ia te oe. Ia ono lo lang sua le tatou polkarama. Ina ia whapenao na watu le upu ma le tala le ia Iesu Keriso. I o tatou ainga, o wō, ma ma sami. Ia o lo o whapenao, o lo o mo mia le pae atu o le anganga o le tua. I o lātou loto mo lātou whina ngau. Le aso ma le aso. O le ia whataro whātua le tatou polkarama I le nei fiafi. Ia tautonu ia o le fo mata le nei wa yaso mata le nei wa yaso. Ia tautonu ia le nei aso ia o le aso tuatu o Iesu Keriso. Ia tele fo I o tatou na whamanatu le nei aso. Osu le tai au I le whalisa. Ia ma whapenao na ngai atu I tāpua I atu I le tua I lona whali tāpua I le nei asa. Tari tonu fo I la leanganga ia o whaamanuia o tau loto ma o tau whina ngalo. Whaasisiri e o tatou wola whaaleanganga. Ina ia whapena ona mautu pea ma maa o I ma mautu pea ma mautu ma whaingali mga wai o tatou loto I le atua. Ia ole ia e o hori nei asa ia whapena fo I na ngai atu fo I le mātou fo I sauninga I le nei asa. Ia whapitai I le atua ia ono lona upu. Sa whapena sa whaamarusia I o mātou loto. Le ngatai lea ia o le tapua inga I le atua le nei aso e ala I lona vi inga. Whapitai I le atua o mou fo I le avno. E toi vi ima mato I whapitai I le atua. Ia ona o lona pui o I tatou mai lava I le aso na fua se pa ia le asa. Le foila au mata le nei mai aso. Ia e tatou te leiloa me tutupu I luma atu o tatou. Ai leia le tutupu mai o whaapitauli ma pōpōngā ma whaingatā o le nei o langa. O loo e sauni pea. Ma e mawaa pea. Ma rosi lo ola whaaleanganga I le atua. Ngoi e mawhai ona e te ma tau atu le tau o whaaleanganga.
I le tua, i temi, i le aso mai aso. I temi o mai whaafita uli o le oranga. Ia o le ia whaafita tele lava. I le tua ia ona o le neiva Iesu. Nene le va Iesu o te atu. Ia, i lona whaatasi mai, ia ale ngata i lea. O le pae mai o lona nganga. Ina ia pena ona tātou sa vali whaatasi. Ia, ma le tua, ia le ia. Whaatai e le tua i le neia sa. Ia, sa whapena na maputa i le li ima avervi inga i le li. Ia, ma whaatai i le tua. Ia, ona o lona toetu, sa ia manu malo i lunga sa tauro. Sa le mawhai e le ti apolo o na whaato i lalo le tua, fiu le ti apolo e whai o na whaasosonga o na tala pelo o ana mai lei. Ia ai sa manu malo lava Iesu ke viso, o le ia o te fia au mai ai le tusi. Le verse le Ioannes fulma le ono. A lona pai upo tolu fulma le tolu, pai mai. Ua o fai atu nei mea ia te o tau, ina ia o tau maua le manuia ia tea. E mau foi o tau o le puapo ngā i le lalulang. A ia o tau lo tele, a wā o manu malo i le lalulang. Ono winga. E o mai a puapo ngā o le lalulang. E o mai a puapo ngā o fai ngata, o whaafita auri o tofonga i le aso, ma le aso. Ia te oe ma, a le fai mai le tua ia o tau loto te tele a wā ua o manu malo i le lalulang. Fai mai Iesu o ia o le malama o le lalulang. E le mawhai o na manu malo o le pou liuli. E le mawhai. Fai mai fo Iesu ke viso o tau o le malama o le lalulang. Wai o tau, tātou nei ua ola ai. Le atua i te tonu o tātou loto. O tātou le ua avea ma atalii ma whawhine o le atua. O tātou o talia Iesu ke viso e avea ma o tātou alii ma o tātou whaola. Whai mai o tātou o le malama i le lalulang. Amen. Siaki ifo ai oi, siaki ifo lo wola wha le anganga. Po o le mea ua moni lo au auna i le atua. Po le mea ua moni lo walofa i a Iesu ke viso. A wai le anga le whai mai o tātou te loa Iesu. Tātou te alolofa i a Iesu. Ma whaapea o tātou o le malama i lalulang. Ai te le o ola ai ma whai le fina ngalo Iesu. O te whai atu i a te oe le tō fine ma le uso. Po le tina, po le tamai, le nea fiafi. O lo o nai o te te iai pia i le pungsa. Amen. E ese pe ono whai ati. E ese o lau i loa o Iesu. Ese lo wola mo Iesu ma whai le fina ngalo Iesu. Amen. We all know Jesus. We all know who he is. Amen. But if Jesus is not in your heart and you're not serving Jesus, you're still in the darkness. E mawhai o na tātou i loa Iesu. E mawhai o na tātou i loa le atua. Ai a tātou le au auna ma le wha maoni mawhai le fina ngalo le atua. E le o iei se malama i a te oe. E le o iei fo se malama i a te. Amen. So tātou mawhau, tātou mawhau i le ala na ui i a Iesu ona oe ma. E le whai ngofie. E le whai ngofie le ala na ui i a Iesu. Whai tā. Sau ala i le mawhau wai a ma e mana tinatu wai. Ma siri wha o i hati o ai tātou. O ai tātou ua whape nā ona.
tinga ina Iesu ma mai mawaile lona tino le fasia. Matafe lona toto ona oema. Amen. Ole te tau ona tatou paierfi na ngalo le tua. Amen. E te tau ona tatou paierfi na ngalo le tua. A o mai foi whapita uni popo ngā o leo lang. Awa ni o tatou popole ai mai Iesu ke wiso. Mai Iesu. E te tau ona tatou. E te tau ona foi. E te tau ona tatou lo tele. A foi wa manu mā lo Iesu. Wa manu mā lo Iesu. So a ho mai na whai na tā mo popo ngā. Amen. Ia tatou lo tele. But my Iesu, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Amen. But me ole larangi ne e ia popo ngā. E ia popo ngā e o mai ia te oe ma. Amen. But my life, but take heart. I have overcome the world. So o leo manu malo mai Iesu, a whai te tari tonu ia Iesu, a whai te tari tonu i le tua, ma le li wha aola o Iesu ke viso. O ale te tele mai, o le ale malosi mai, o le ale sau wea mai, o le ale sau o ti a polo. E tau mawhai e le pe tia ro wola au auna i le tua, e te le mawhai ona e maluelue e isea, a whai ona ua ola Iesu i te tonu ro loto, ma roua nganga ma roua rang. E fua mai fo I la fua ole malama ole tua ia te oe. Ona o lo wa miutonu, amen. O lo ona sa, amen. E te tau ona tatou a miutonu, e mwhai foi, e te tau foi ona tatou ona sa. Ma faa mauni, amen. O fua na, e lo ai wa ola, ma mau wa alo wola mo Iesu ke wisu. I le fua mai o lo wolanga. Amen. O lea. Whawhetai I le atua ona o lona anga le leima lona arofa. I le awina mai o lona alo e pele to tasi. Ina ia le whano se tasi. E whatutu atu ia te. Amen. Wa aio le alofa te leo le atua ia te oima. Awani I o tātou manatu whatau wa. Awani I o tātou manatu māmā I le alofa lea. Awa o le alofa lea I o le atua. Na o ai alo na alo pele to tasi nunga sa tau. Na maliu ma fasia o ia. O na o le alofa o le atua ia te oe ma. So lea, don't take this lightly. Amen. Ma fau fau. Ma fau fau. O le fesili. Fesili I fua o ia te oe. E te mawhaia o na eva ai atu. I so walo a o fasi mai e sesi. Po o whai ese mea le anga o sisi tangata I loa. E te mawhaia o na e tūma e vaa ai. E te mawhaia o na e whai. Tala ole upumoni. E te le mawhaia. There's no man in this world will just stand there and people were doing bad stuff to his son. Ia wan mea moi, anga pa mai o so watali ilea. Walevanga, I have to do something right because it's my son. I love my son. I'm not going to let anybody touch my son. Ile tūle I hata tō. Ai ale tua. O wha mua e le tua oe. Wha mua e le tua hau. Wha mua e le tua tō lua. Wha mua e le tua la o whanau. Ai tukua lona tali. Lona alo e pele tō tasi. E fasia.
Mfasa tau. Ona o lona rufa ia te oe ma. Solia. Tatou, aveo tatou ola i le tua ma le wha maoni. Awane i ngalo le alofa o le tua. Awane i ngalo le tinga ina o Iesu ke wisu. Awane i ngalo le tino ma le toto o Iesu ke wisu. Na tui ma momo ina ma pasia. Ma whasa tauro ona o oe ma. Ya, e te me tatou te whaare tonu ai. Yes, even us, even me and my wife. E te me ma te wha vai vai e. E te me wa tu wa le fina ngalo o le tua ai whaia me ma te mana o. E te me ma te se i le aso ma le aso i lumo o le tua. Ai te io. Sa to tuli ai tuli vai ma te talo i le tua. Ma wha to ese i le tua ma le loto wha maun. Ma le loto ua i loa wa se i lumo o le tua. E te io. E te ola, e malosi lolo wola au auna i le tua. Le teimi ai te wha le tonu. E te lo ngā i lo se i lumo o le tua. Tala ma le mo. E te wha alongo i fo i lo loto pe wa. Wa ese lo wha alongonga wa e lo wa ese se. Wa e lo wa e anga sala i lumo o le tua. Wa o ia te oe le mata. Wa o ia te oe le fefi. Ai sea. Ai foi ona ua pupuna maola ola pere mala malamo i Iesu ke wiso i te tonu i ate oe. A ola i te me te whare i tonu oe. Ia e iloa wha to ese ma wha mawalalo i luma o le atua ma le wha maoni. Amen. A whai ele o ola i Iesu i tonu o lo atu. Po le aro se i luma o le atua, po le au me se whai e te le longo na ina o se i luma o le atua. You don't feel nothing. Onga ona ele o ola le anganga o le tua i tonu i ate oe. E te reo wha maoni i le tua. A ola te me te anga sa laima e se pea, a o ro e so i fua pere ni lon lang, e te le ilo e se. E te le ilo o lo mako fau e makua i alfa solo ako alo mako fau te rekea. Mea nai tupu ai pea le whaia pea o le anga sala, ma le anga sala i lea aso, ma lea ona ea. Ona fu i leo avielo ora mo le tua. E te reo lo ngā le tua. O lo tutuli pea o te linga. E te whaalongo le siu fofonga o le tua. O lo matala pea o lo whaalongo e le ti apolo. Te fia pea e whaalango ma whaia mea o le ti apolo. Mea le nai te le longa e ua se se. Ai le longa fwe le fwe. Le se. E te whato e se. Ai te whai pea. Amen. Au le tangata ua ora i Iesu te tonu le loto. Wa abea le ora wa suia le olanga ma wha maoni au auna i le atua. A ho le teimi wha le tonu ai pepa ua le sawadinga. I le longa ina wa ilo wa se i luma o le atua. Amen. Pe ilo mori mau sa whai li si tatou. I lunga le tatou polkaranga. Le stofi sa u wha soe ua. Motea. Sa i se tasi o uso sa whai ngā ruenga sa whai ini tala tau whawhiwhi. Te loa. E le ungi kala hoi ngane sa le ingi kala ma mawha pe parawale pe whain titulo le ai. Nga o tala kala hoi ngai whawhiwhi. E koe whai aroa au pōro moe. That's it. Te lo erka mai kala ngā o whai. Once I walk away from you, ke I a ho whaarongo akunga. Tori esi ala ka whaarongo. Wa o whaarongo inga le nganga o le tuwhai mai sam. I le whape ngā se tala se tangata au na mai I atea.
E le whapena ni upo se tangata o alulungo te penga whailangi ma whora ma taala i atu lo whina ngā. Kei roa. Alu le nā aso ato e le leisa o ngā luenga o whai. I felt what o se le ngei aka mai kala. The simple words that you think that it is a me ki ngā se loko pe anga salai oi. Te loa. I se. Amen. Sa o te talo i le atua ma o wha mawalalo i le atua. Wha mangalo mai lo urotu wha mawalunga. Wha mangalo mai lo uroko ika. Ai fo yo tangata e o i le atua. Amen. E i taimi e tofo i nei o e ma. Po le ale moni o lau au nanga i le atua. Amen. So le nafia. Sa o la ngona o sisi. I never felt like that before at my whole life. Le tala o lo fa longo me le nganga o le tua. O lo fa longo me le nganga o le tua. Le nganga pa i o le tua le fia fine. I never felt that before in my whole life. Ai li ora na ora mo le tua sa o tangata I raised in a family, a Christian family. All my family e au na i le tua na mato ora mai whaotanga. Even though nga ora mai te tonu whaotanga. Sa o le whamaoni. Sa o le whamaoni. Oro o ranga sa I was more into the worldly stuff. E le kai. E ka ulole loku pi e osoro ingo. Kala moi. E ka ulole loku pi e osoro. Why? Because I grew up in the church. Amen. My parents are hardcore Christian parents. Telo. A o na whaale tongo ngā le fasi. E le whiua ia. See, if I get to I want to say something. I want to share this. People that don't know, you know, because my dad and my dad was a Mfahu mo ila ang kuspa ila ang mua kan fa mai mena ang kuspa isa mo. Tu solva ai ngo tangata. O mātou nei o mātou mātua o whānau o whaingare o mātou o whaiwhi au o tangata o reri. People think that our parents are pastors or men of God, parents, you know, my mother, my father, that we're angel. No, for money. Just because my parents, o macho a inga e ola I te tono whaorotanga. Doesn't mean e whaora inga umatanga. No. Ele ai whamoni. That's the struggle I went through. Even my sibling. Kilo. O le whina ngalo o le atua I reo ranga ngā ooi. It meant to be happy. Amen? Mm-hmm. Even I was in the world. Doing the worldly stuff. It meant to be happy in my life. God let me, amen, make my own choice to do whatever I want. E ke lole kali o le whasa o ngā kala lea. If I never, anga o le ho o tūlanga lea, e te re tai au na o I tue ma waaro ora whanea nganga li wai taimine. Amen. Amen. That's why. Don't you ever
That's why I'm sorry. I'm take that back. I won't ever, ever, ever force anybody to come to the Lord. All I do, I just spread the word of God, spread my, let you know about my testimony, but you make your own decision. I don't take you to heaven. I don't take my wife to heaven. I take myself to heaven. Even you. Amen. E ai ale sau ale taimi o le atua i le tangata. E ai le taimi o le atua i a te oe pei oa. Na o wola mai si a inga e kewisiano. Tō anga i le lotu i aso sa uma. And all I know. E le i ola i le oranga. Nga fia fia pia i mea o le larang. Ai te loa. Le tele fo i o nisi fo i o a inga, o nisi o wo, o nisi o tangata le tonu le whaoratanga. Sa matau mawhai e fosi. Na tā rai mai fo i le upo o le ri. I atea. E maua le mea nā pe i tā rai mai. Matau mawhai e nau nau i a fosi atu. Yes, we do. Ah, e ke loa. The more you tell, especially people that are doing drugs, doing smoking cigarette, drinking beer, you know, I never did drugs before. All I do is just drink and smoke. I get all up. The more people tell me to stop smoke, stop drinking, the more I smoke and drinking. Tala mun. Amen. My parents never tell me to stop smoke, stop drinking. All they do, a popo I made it all. A popo I made it all. E te lo, tātou tangata Christian, a tātou mana na o e manu maro mai ni a nganga. Ia tātou tā la i le upo le atua. Ma whaalango lango i le nganga pa i o le atua. Na e alu atu le upo. E le liu wai le tangata matalia i le upo i o latou loto. Awani o tātou wa tā la i le upo le atua. Ma le fosi. Ma le fosi o tangata le liu mai. No. All we do. Ia hau ai. Ia hau ai ma ro ola au auna i le atua. Ma le tā la i atu o le fina ngalo o le atua. O le mā ola whaalia nganga, o le mā ungangi atu, ma le anganga o le neipol kalama. Ma te le fosia sesi sau i le atua. Ma te le fosia sesi sau i le ali. All we do, just spread the word of God. And we depend on the Holy Spirit to change your life. Not us. We're not forcing anybody. We're not forcing you to come to watch our program. If you watch the program in this today, may the word of God help you tonight. If you need help, if you need Jesus in your heart, the Holy Spirit will speak to you tonight. Amen. But all I gotta tell you, God is good. Amen. Amen. God is good. Ya tu ala nete mi ala tu lo leva no. Ya ile tina ala ya wala tu paso. Ya. Hallelujah. You know, hon, while you were talking, I was just thinking, aren't you grateful that, our parents never gave up on us? Yes. Not only our parents, but also our family, our pastor, people that have spoke words of encouragement in your life. Aren't you grateful that, they never gave up? Mm-hmm. Like I was telling my husband about, my mom. I'm just going to share a little about my mom. My mom was
was a warrior. She was a hardcore um, follower of Christ. This woman loved God so much. And, o le papa inga si matotina ya te mato whaanga mato wola, whaanga a velo wola moleli, a velo wola moleli, whaanga oelinga wenga leli, spread the gospel, use lo malosina ya te oe a velo wola e a ona le atua o si o tinala I le lua afe ma le lua se fulu sa stroke inga ia. So she was paralyzed one side of her body. So right now she's bedridden. And a lot of times I tell my husband, you know what, I in my head I just wish that my mom could you know e e malosi e mawhai ia na wa ai mai a te mātou lua ave mātou wola moleli so tasi ale mātou ngane lea e leo he's still he's still out there, but we're believing God that one day God is gonna change his life, just like how he did with both of us. E ave ala whakatailia tua, I mā tua tatalo. Yeah, tato, when we're young, when our parents are constantly telling you, about God and this, yeah, we don't want to hear it. You get tired of hearing that over and over, especially if you grew up in church like we did. I grew up in church, and then, as I got older, I want to experience the world. So I went out there and experienced the world. What happened? In our life, no matter where we go, if I've tired to it, because there's always that hunger or that desire in you, in each and every one of us. Nothing can fulfill it. Not the things of this world, nothing at all. Ole sikaleki, ole ingu, anything, you can name it. Nothing can fulfill that void that only Christ, only Jesus can fulfill. And I just thank God for, saving his saving grace, for saving us, saving us and redeeming us. Beilole ne yaso le tato fa manato le toetu o Iesu Keriso. Fa fetaya Yesu ele give up. And la famile de John 3:16. For God so loved the world that he gave. Na ave na yelona na wina me yelona tali etotasi. Etong yola mo oe mao. Your sin and my sin. If you think back of how we end up being sinners, so when Adam and Eve, they disobeyed God, God told them not to eat of the fruit of what? Good and evil. Na latu satani fausoso. Deceive both of them. And what happened? They fall. Na pa'ua sala separate mankind from God. Because oleatua e holy. Ele nga sala ele fo se poliuli. Yateia. So, when Adam and Eve, they disobeyed God, that separate us from God. But I thank God because what? But I thank God, ilana alofa yati tato. Just this week alone, when we were sharing, my husband and I, we were pondering on the Word of God. I mentioned to him, I said, have you ever thought of that story of Abraham? Ile story la le ya apol amo maisako. Manatua o apol amo. God promised Abraham a son, and then God gave him a son. And then God told Abraham to sacrifice Isaac. So what happened? He was obedient. And he believed and had faith in God. Why? Because he had that relationship with God. It's so beautiful because, na avea apolamo, knowing that na promise to na alua na fa'alongoa.
But what happened? God provide. Na fang na awina mele tuole le manu o siele taulanga. Oh, fatu lord mato ainga le neve. So, oh wow, that's a beautiful picture of what to come. You know, God gave His Son, which represent the what le mamoi le no siele taulanga. So, o le lofala le tua le na awina mailona tali e to tasi tongiola mo oe mao. Tanga sala o le neila vaya. So when we were talking about that, I was like, wow, Lord, you're amazing. I mean, what a picture you painted back way back then. Mhm. Ile alofo le tuolin awina mailona tali ito tasi, because you know o ma'o, our righteousness can never, you know, ele mafaye elo miotono mala wa miotono ona fa mama tanga sala. Ele ai foi ni tanga luenga ele nei lalolongi e mawhai e na whaamamai tanga sala. Only through Jesus. It's only through the blood of the Lamb. You know, this week I was thinking of how Jesus, you know, the sao Iesu, ole manaya la, I mean, thinking about it, i le sao liu tino tangata alu le sa taro. That whole process, you know, when he was going up the cross, you know, ona lona lofa ile tua, lona fa alongo for ile tua, because if I tell ile matayo, you know, the whole book, when you have time, read it, because ole tusila le na mo mato faso ile nia, so ole matayo lo fitu ole manaya la, because na ono sa ia le faaola. He didn't sin, but he, you know, he paid that price for you and me. You know, it tell me like, oh, if I got tired, I start thinking about what he went through for us, and I can't help it but cry, because man, the love that he had for us. I mean, he paid the price not only for us now, but for tangata o mai lumatu. Faftaya la le tuele I give up ye Iesu. Nalwa ile sata ona utata wa masala. You know, I want to share with you ile matayo ile Isaiah limatolo. I want to read it to you. 53 verse 5. The word of God says that, but he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquity. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Va'aila ile mana yo. O sao Iesu, o le whaalongata, o le disobedient, ata muma eva lenga separate, e tato ma maletua. Sao Iesu whaatau no umamia umaia. Mawhawhaua tuai, o piercanga anga lima, ma crush nga ia for our iniquities, ka hoa masala. The punishment that brought us peace was on him. Le bale tui tui yamalea, and by his wounds we are healed. Me umaya wa umana, God already paid for it. Jesus paid for it in full by giving his life for you and me. So leolanga leolai tato, no matter what, if I osi mato ainga, you know, elese o ngā tato te mawai umale ni lalolangi, and mai mawai le tato wola. So yate awane e fefe leoti, awofe ine e fefe ma'ima, because the word of God says here that by his stripes we are healed. Well, umana na pele e Iesu, everything for you and me.
And last, olona maliu. Whapeala tia polo. Oh, maliu ato Iesu mo man maloya. But no, the word of God says that the grave could not hold him. Man. So not only he paid for you and me, ona whaala lava o tatou malolo ai, but he died and rose again for you and me. So Linnea, so you really gotta think about it. Ole maliu lama toetu la lea Iesu. A etalia ia. E te maua i leo le whawhau. E leni o ngā luenga, ponia o ngā luenga tato te maua i le langi. O le talia o Iesu Keriso ave maua li I mau whaola. Just accepting him. When you have that relationship with Jesus, it's amazing how the Holy Spirit, is able to explain and help you understand the word. Lo tala mo ia na wola mai tutono o le whaola tanga. But I don't know, o te li malama ngā mai le upu. Ai ua o te sao te awela o ola I le li. O mea umana o whaanongo ai whai tau ai. And you know what? It's crazy because I memorized some of the scriptures by heart. But I don't know the scripture, but I know what the word says. Alela o te sao te awela o ola maleli. O esi ale malama. It's like ole maanaya na olo having a relationship with God. E sauli nganga pa ia wha malama atu ia te oe lana upu. Litiofa mele upu. The word of God is alive. It's living and active. So lene afi. If I'm alosia te oe le uso matongani. Sorry, I don't mean to cry, but ola o alofa na ile li'i. I get emotional when I think about what he's done for me. So excuse me. I whamalosi atia o ele uso matongani o nei na whamalosi me il sa mawhaleanga ile matai o le lusu fitu. I read this book and it's amazing because when you read from the beginning all the way to there's a lot of verses. So when you have time, pray that the Holy Spirit will help you understand the word. My interpretation when I was reading this, there's a lot of people in this chapter, and that includes our Lord Jesus Christ. There's high priests and elders, Judas, Pilate, soldiers, and Jesus. Pilate. So, interpretation when I was reading this, all these people represent all the different people that are here, this world. Tato umaya. Tato uma, we all fall short. We are all sinners. Why? Because of Adam and Eve. Napa ula o ono whalota separated lo tato sau le atua lofa ia oe ma'au a wina mai Iesu Keriso e maliuma toiola tongiola mo oe ma'au anga sala koe connect lo le tato mai Iesu Keriso a ole manaya la ole tusilia ole cause I fight tell why some of us represent the high priests and elders, meaning we know the word but yet we don't walk the word. Judas, he was a disciple of Jesus. He followed Jesus. He was with Jesus all the time, but what? His motive was so wrong. So meaning there are some of us that we would come to Christ, but yet our motives are wrong. We don't desire to have a relationship with God, but we desire, what can I get out of that? What can I get out of being in the ministry? What can I get out of being
being a disciple of Christ. So what happened? Now you read the story. He betrayed Jesus. Tolu se fulu. How many? Tolu se fulu. Hold on. I want to make sure I'm saying this right. Matthew chapter 27. He betrayed him, saw Jesus condemned. He returned the 30 pieces of silver. Betrayed a Judas Iesu. So, I just want to encourage us, read this story because we can all relate to everyone that's in this picture. But the beautiful thing about it is that Jesus, no matter which person, if ile category, na maliu a Iesu Cristo for all of us. The two men that were crucified with Jesus, but the beautiful thing about it is one of them realized that this is the Son of God. And what happened? That last minute, I say, swing ole loto. So, ole upufa so for ina fa malosi me ili maliula le Yesu. What are we gonna do? Ole ase me e mafaine fire e tongiola ele tongiola, but ole ase me ete fire. What can we do with the death of Christ? I want to ifa ale ngai na le maliu Yesu Cristo. Ya ave tata wola manule mole marosi manule mole ola. Give your life to Christ. No matter what you're struggling in life is, Jesus is the answer, just like the program. Eleai lava simia e mafai tato ona fai na tato. We cannot do anything without the help of Christ. So I want to encourage you today. I want to ifa lea ngai na le maliu Iesu Cristo. Ave tata wola manule moe tata le malosi. Don't wait until you're old. Well, I think old is 80 now that we're getting, up there. But I want to encourage you, give your life to Christ. That is the best decision you'll make. Don't wait until you are in bed sick. I want to e fatalitali se e vai. O e maole malosi sawe avela wola moleli. Try your best to win as many people as you can. And that's why we come up here. We come up here to share our testimony and what God has done for us. Why? Because we want to encourage you. We want you to know that there's a Savior out there. Jesus is available to all of us. We don't have to go through anybody, to get through Him. In mafaya oi, in your private, in your home. Na oi e mafaya oi na talanoi to be all talanoa to there. You can talk to Him. Invite Him in your heart. Once you receive Him as your personal Lord and Savior, there are some things that we ought to do in order for us to maintain that. Why? Because in this world, we live in a world that is full of sin. And just like I mentioned earlier, that we were born into sin. Natato whanau mea tato I le angasala. Ale kinese ono fai upe lima. I'm going to read it to you. Genesis chapter 6 verse 5. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of thoughts of human heart was only evil. Meaning our thoughts are always evil.
our things in our heart. Uh, of human heart was only evil all the time. So you see, the Word of God clearly say that be without Christ, otato. My interpretation ele upulia otato, our carnal mind, otato iyama faufau masala. Our thoughts, if we don't submit it to Christ, it's always evil. Our hearts are always evil. It's only through the blood of Jesus that we are made righteous. So Whaamalosia toiete oilenia. So ileo ngao olo aviolo wola mo Iesu. And then you build that relationship. Just like how I have a relationship with my husband, it's the same thing. You have a relationship with God, with Christ. Daily, you're able to read His Word, and that is God talking to you. Praying, that's communicating to God. You talking to God through prayer. Fasting, fasting it's another important part of your walk with Christ. Why? Because that's when we sacrifice this body that is wicked, evil, but thank God for His saving grace. So if malusia ya te oile uso mali tu angani ta mama tina lo mafuta mali ni tu lafia fia ave tata wola mo Yesu manuolo o mowale avanua. Don't wait till tomorrow. Tomorrow's never promised. Oh. Mm. Amen. Ole mana yana ole fionga le tu ile. Yeah, you want to add on? I want to add on Luke 9 verse 23 says, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross daily and follow Him. A good example is what Jesus did. He took that cross. So daily we ought to take up our cross and follow Him. Meaning we have to die to self. Like your wants and your desire no matter more. It's not about you anymore. It's all about Christ. Meaning your thoughts are always involve Christ. The things that you do involve Christ. Does it please Him? Does it satisfy? Does it, honor Christ? So, lo faço olhar e ver, yete oye uso like to mani to mafu tina lo mafu to me to lafiafi. Ave tata wola, ave wola, ave tata wola mo Yesu. Build that relationship with God. Get into the Word. Seek Him while He's near. When you seek Him, you will find Him. He will hear you. So, I just want to leave that. To make a decision. Thank you. Tony Green. Testing 1, 2. There's static, they said. Yeah, I'm trying to see. Thank you. Let's try to figure out what's going on. So I'm going to start anybody out. What's wrong with the robot? Take this off. Testing 1, 2. Good. Yes, He is. He doesn't want anybody to hear this. But you know what? We are victorious. The Word of God says that greater is He that is in us than he that is in the world. So I'm grateful. So be united to it.
Testing 1, 2. Testing. Testing 1, 2. Ia le tua. Ia, oe. O tau pai ki a polo i a wane. Oh man, still. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, mo te io. Testing 1, 2. Kumele i kam. Tomo e whaongo po. Ia ono sa'i mai au. Ia. Okay, lau foi mai ia. Ia, vea ko A ni little temi better. ia e patalo pa tua i sip tu fine ia Irene ia male torua le usko ia toni fa munia le tua ia tu fine male ainga. Love you, it's good to see you. Thank you, Yay. Jesus. Thank you, Jesus. Ia. Ile le ia le tua Yeah. Ia fo. E whaktai i le tua ono o mea sili o ia whai a pēr mo oi ma. I lona alofa mo lona ngalei. E te lore me mana ia i le ona mo Iesu Keriso. Le ave o lau ola soifua mo Iesu. Whai mai tala Iesu. A ola Iesu tonu i ate oe. Amen. That's a metaphobia. A ola Iesu i te tonu i ate oe ma avea oe ma tamatai. A e uma atu ma le o langa nei. Not uma, I'm sorry. A whai When your time is up. A whai e wa uma atu e ma wa au oe le atua. A o ola le atua o Iesu i lo loto ma lo finanga. Ma wa avea oe ma tangata whaolaina. A uma lo soifua mai le nei ola. Wai mei tala Iesu. E ui inoti. Amen. A o lo soifua pea. Amen. Amen.
Le winga ka. Whai umatu le o langa nei, o wala awina o e le atua, a o oe o tangata whaola inga. Wa maliu lo tino, ua toe fo i le tino i le ele. Le ele, toe fo i le tino le ele. And watu lo wanganga i le ora e whaavavau. Tusala, o le ua oti lo tino, a o lo soifua pea lo wanganga. Pe a whai o lo e ora pea mo Iesu ke wisu. Ma le wha mau, a o e soifua i le oranga ne. Amen. Whai mai le o le Iesu ke wisu. A o tātou o lo ola pea i le laro langa. Na. Whai mai, a whai o oe o lo o oe o tangata kiusia. A o e ola pea ma le wha tuatua. E te ola pea e wha apapau. Aisea, ona o le soifua o lo iaia le ola i totono le tino, lo e ola i pea i le lalolangi nei. A e whātua la ia Iesu ke wiso. Amen? A e whātua la ia Iesu ke wiso. O lo ola pea Iesu ke wiso te tonu ia te oe. Lera ua tua le whatita inga. Amen? Le tala ia Maria, Marita. O le tala hoi lea. E a foi. E le mea foi le na le e le taimi o tātou tangata keusiano. Po le a le malosi o tātou wola au auna i le tua. Amen. Po le a foi le malosi o tātou taritonu i le tua. E iai a le taimi e te kwasteina i le tua. Amen. Because it happened. E o me lo se whawhitau li peila o le pateta inga. Se tasi e pele i a te oe. Se tangata e pele i lo roto. Po so tina, po o loto o lua, po o lau whanau. E tupu lo se whawhitau li tangata e pele i lo roto. Pe ua wala au mai le tua. Pe moa se mai a e te talo i le tua ma ave lunga le tua. Na te iwa a mia le tua lo na ola marona seifua. E le temi whapena e ke kwaste ina i le tua. Tusala le te tātou te tari tonu i le tua. Ngai e tangata e loa le tua. Amen. E whai ala whina ngaro le tua. Ai o lo temi e oso e sawa i popo ngā ma whai ngatā. Ma mawhatianga leo lau. E siri ngia lo le tua. Peila i tala i a Marita ma Maria. O ai Marita ma Maria. O tua whawhine o la salo. O Iesu ma la salo ma tua whawhine i o la salo Maria Marita. They were good friends. So they know who Jesus is. Pe o tātou. E tātou te loa Iesu. Amen. O tātou loa uma winga o Iesu o whaola. Amen. O Iesu e te tau i tātou tangata keusiano ma tangata o le larangi nei o lo soifua ma ola pea o na talia Iesu e avea ma Alii ma whaola i o tātou ngolanga. He's the same Jesus le loa e la salo, Marita, and Maria. They were become good friends. So they seen it all. They know Jesus. They know everything about him. Ai ina ua oti lo le la tuangani. Amen, somebody. Amen. Ina ua oti lo le la tuangani. Pesili ngia lo e I think o Maria.
Let me double check. Yeah, Marita. Sorry. Ina ua saulo Iesu fai atu lo Marita ia Iesu. Ana e ine. Se manua e ora pele mātou tongani. Piu e te talo i le tua. Tu ina atu talo sanga i le tua. Tau awe lo te orua i le tua. Te talo. A ina o mai lore wala au pa ia le tua. E fe siri nia wa i le te tonu. O Marita, Maria. They're good friends with Jesus. But yet, when problems come, they question him. They have doubt. Wa tau le tonu. Ana e inei. Se manu e ola pele mātou tōngani. Whai mai lo me Iesu. Hai mai. O a unei o le toetu ma le ola. O le whātua mai I a tea. E ui lava I noti. O oe le tangata kewisiani. O oe le tangata o le whanau o le o ta o le whanau o le atua. O le awhawhine ma le tamā o le atua. This is how good God is. This is how good Jesus is. Hai mai. O le whātua mai I a tea. E ui I noti. Amen. Ai o lo ola pe o ia. Le winga le tara. A atu le o langa nei. A sau le wala au pa ia le tua I a te oe. A o lo e tu mau pe I le tua ma whai re fina ngaro o le tua. E atu le o langa nei. O lo ola pe lo wanganga. Ifea I le ola e whaavavau. Amen. Amen. Me mai o au nei o le toe tū ma le ola. Me mai o le. Na le winga le upunga o le. Mai rongo winga. O kākou. Le whakakau mai a kākou. Whai mai o le. Whaatua mai I a tea. E ui ina oti. Oti le tino nei. A e ola lawa ia. Jesus is the answer to all our problems. Yeah. Jesus never left you, never leave you. He is there. What you need is to get this le ola lea. O lo sala mo I le tua ma ave lo ola mo Iesu Kiriso. That's the only way. Yeah. My family, my friend, people are watching this. The only way for you e te sawa I le ola. O lo te lia o Iesu e avea mo wali mo whaola. Ma e whātua. A o e te me wala awina ai lo so I fua mo lo ola mai le larangi nei. Whai mai. A o e whātua ma e ola pēr mo le tua. Whai mai. E ui mai o le. Mai o le whātua mai I a tea. E ui ina oti. A o lo ola pe o ia. Se me vai le o Iesu. Ke roa. E le charginga kako. E le charginga Iesu I kako e kalia o ia e free. My brother and my sister, everything is free. You don't pay anything. It's a free ticket. All you do is just accept Jesus in your heart. It's the most easiest thing ever.
Just open your heart to Jesus. Let the Holy Spirit of Jesus speak into your heart. Amen. Whaalongo te ringa, whaalongo i lo wola whaaleanganga. Aua nei whaalitino ina lo whaalongo i le upo le tua. Whaaleanganga lo whaalongo. Whaaleanganga lo waai. E atili e ona e malama ai mea o le whaale i upo le tua. Ma le wholafola atu, ma le pai atu le nganga pa i o le tua i ati oi. Amen. Na maliu a Iesu lungo o sa taro ona o le usita i lona tama. Amen. E te tau foi la ona tatou usita i le tua. E le mawhai ona tatou mai ave o tatou ola ma o tatou tangata i le tua. Ai tatou te le usita i le tua. E o ai a Iesu. Na o i pōpōnga. Na o ai pōpōnga. Ko umaonga mamalu. Amen. Tu ona mamalu. Ai alu ai whatau nuu fina ngalo o lona tama. So tatou tangata. A ora ina o mai whawhita uli o tatou ora. Aua te whawai e. Na e o ai a Iesu. Na ui pōpōnga. Ai sea, ona o lona o si tai i lona tama. So a whaira e te manatu e te sau e te lia Iesu. Ma e mawhau na lo sau e te lia ma e nofo. No, my brother. That's not how it works. You have to work. Amen. E rei whapea na sau na au mai Iesu laro langi nei na sau leo Iesu sau e bari solo. No. Na sau Iesu e whaatau nuu mau mai le tala le lei i le laro langi. Tala ia Iesu. Tala ia. Le tama o le tua. O lea. O le mana i o le tangata e o ti au lo ola mo Iesu ke wiso. E stero e a, te kala makwa ingo. Before. You know when lau kala mo ia. E le ai se me o le nei lau rangi o te whiwhi. Lau kala man mo. Kasi ale me e wa ai e le makwa ingo. Makwa i ma le fia kama le anga, ma le fia kama asawali mai i pei o le kama hoi ngare. Kero. E o ke alu roi lunga wale, that's the most, o le mea nao te whiwhi, o le wale. All the time, I've been flying, all the time. Kero. Koe o le malepe o ngofua ngari umau, tika mai keke a whapea o le wale. O ke le moe. Lau tala man moe. Nga whiwhere oki. Makwa o whewhere o ki kero. Wa uma. Wa uma me o mea nga o whaia. Mo ai kia whainga. Ia uma whaia inga wa esera o whewhepea waru wale. Kero. Mori mau. Vai kemi la a o ola i laura. A o waru whainga. Alu i Alaska. Alu LA. Lele aku Seattle. Amen. Kero. Makwa i o tau le ua. Lau kala manu. O tau le ua. O waru nunga wale. Kero. Makwa it didn't work. Aisea. Ka mawhai se me i au onga leo le whewhe. Whewhe le oki. Ai kero oko. Ngā masui a le oranga. Ua sala mō. Ma ave le ora mō le tua. Kero na ke mingi. O le kau mamara kero. Ko i le ia se whewhe. Ko i le whewhe. Ko i le whewhe a ka marua. Ko i le whewhe a le oki. Aisea. O ngā le ua ora Iesu i kong. A uma pule o ranga ngi. Lau kero. Whe mai. E ora pēnga o ia. E uia i na oti le tino. A ora pēnga nganga. E te uma atu le rangi nei.
Wale te vai alo tino wa ti ngā mata o tangata ia te oe. I lau whero ai so. Ma e saunu o te penga whai langi ma la hunga mai ma tā lai le upo Iesu. Ai la tau te leiloa. Oro o ora pelo wanganga. Oro o sao I le ora e whawawau I lo. Lo wanganga. Amen. Mo te tuwa ai le leo Iesu. Tele o mele le na mo me le maliu o Iesu I lunga sa tau. Amen. E whaailoa mai e Iesu ia te oere tangata keusiano, mahau tangata keusiano. E le mawhai e le pauriuli nei o na manu malo ia te oe. O oe mahau o le mala marama o tuina mai e le atua whi mai Iesu o tau o le mala marama le lalorangi o tau. Amen. Po le ala le tau mawhai o le tau sau o le pauriuli sa e ora mua. E tau mawhai e toe tosi atu e. E le mawhai ei ona lea, ona roa e le malama I te tonu ia te oai, o Iesu ke wiso. There is no way e koe manguma. The only reason why e koe manguma lo e pong sa ma po yuli ia te oe. Ona e le imoni lo au nanga I le tua. That's the only reason. E le o mau tū lo ora, you still baby. If you keep going back and forth, your life is confused. We used to be there. Yeah. We used to be. Yeah. I was so confused. Sa pe mai e tasi ale tu e te au nai. E alwe malu mo kwai fa malulu. Mo kwai ti e lunga e malulu, mo kwai fa malulu. Yeah. Amen. I ho fo ina e fi vera se mo kwai yan. Makwai yalu, makwai bevela. Can't be lukewarm, yeah. Pe iwa. If I ha ma mori mau, because most of my friends they know me. Kero, o ke whawhkai rea kua, ngā o whaia mea I o leo ranga. O mea I o leo ranga, e learn ei lau le songa. Yeah. E saura e te sala mōma e sau e awero wola I le tua. Ua moni lau au nei le tua isia. I feel away with you. You tired of worldly stuff. Yeah. You try to find a way to satisfy yourself, your needs. Nothing. Maybe you're going to find it, but it's only for a short time. But when you come serve the Lord and accept Jesus that I serve, I'm telling you, there's nothing in this world compare how joyful that when Jesus have in your heart. Amen. Po le ale tele o mai o popoanga, po le ale tele o whaingata, tele o tofutofonga o whaasosonga, tala tangata whi mai a oe. You're not going to be moved. There's nothing in this world is going to bring you down. Why? Because you serve the awesome God. You receive Jesus in your heart. Yeah. Amen. That's why I come, I preach the word. Ei masima. Pe te vai mai a te au mawhai mai tori. Veile mako kama. Go ahead. Go ahead. It's okay. It's okay. I don't have no problem. I still love you. But I'm telling you, come try. Give your life to the Lord. Accept Jesus in your heart. And then see what God's going to do to your life. Yeah. He's going to do some amazing stuff that you never seen. Yeah. That you never have it before. God is an awesome God. Yeah. Pai mai rola Iesu. Mai o tangata ola o e whatutu. O le refe me Iesu. Ka koura lea. Ka koura o soifua pe mo ola. Le refe mai Iesu. O tangata ola uma o e whatutua mai ia tea. E le oti lava o I le whaavavau. Amen.
Thank you, Jesus. What a promise. Pe a whai o ngai ola Iesu I tonu o lo loto. Pe a whai o le ngā te wha maoni I a Iesu. Pe o no whai atu. We still, the storm is always be there. Yeah. Amen. Mm-hmm. But at the same time, Jesus is there. Mm-hmm. There is nothing can stop you from serving God if you pe a moni lo walofa, pe a moni lo fa tu I le tu. Ole, na yo uso, na yo ainga, tu whawhine, o uo, ma e la tau te sila pia ni nei te ngata. Yeah. A whai e te mai mua mai pe e te maua se taimi, e te mata ai ni nei pokalama. Yeah. A whai o lo e fia pe I fianga o leo langa nei. Pe o sa o iai le taimi mua. Le taimi nei, o tauna whai se whiwhiringa le lei mo oe mo lo ainga. Mm. Whai se whiwhiringa mo oe lawa ia, mo lo ainga. Aua nei pe singa o whiwhiringa I lunga o wa ai o tangata, o tala tangata, ma mea tangata o le a whai mai atu e. Te tala lo loto I le tua. Open your heart to Jesus. Let him come. Accept him in your heart. Yeah. Let him speak in your heart. Yeah. Whatever problems you go through, Jesus is the answer. Yeah. You don't get the answer, a good or a right answer from nobody. Mm-hmm. Not from your family, not from your friend, not from the people that you think your best friend. Not anyone. Only Jesus will give you the right answer and will help you according what you need. Yeah. Amen. So if you're watching this, my friend and my family, don't worry about me. Don't take the word of God in your heart. Amen. O Iesu, o lo whatatari mai atu e. Jesus is waiting for you and me to open our heart to him. Yeah. He's knocking on that door. That's right now. This is the right time. Mm. The world is not the same no more. It's not like 20,000 years ago. It's not the same no more. Everything changed so quick and so fast. Yeah. Technology, o le poto. Yeah. Even the enemy is not hiding no more. Yeah. Yeah. O mai e tatou oi le ri ave o tatou olo. Pe ona whai mai le tala Iesu I a marita. Le mai o au o le toetu. O le e whātua mai I a tea. E ui ina oti, o lo o ola pe o ia. Amen? Amen. I whaamanuia le tua I a te oe le nefia. Ia e whaia se whina ngā, se whiwhiringa. Yeah. Sa o mo oe, mo lo a inga, po mo oe rawa ia. Mm-hmm. Amen? Amen. Te lia Iesu, e a vea mo wali I mo whaola. Ave lo ola mo Iesu. Aua te popoli. Aua te popoli I tala tangata. Aua te popoli I winga tangata. Aua fo I te popoli I tari tongunga o lo lotu. Aua fo I no. Whai ia o ero whiwhiringa. Amen. Pole a le lotu e te lotu. A e tari tongu ia Iesu. Mm-hmm. O ia o le whaaola. O ia o le ala I le ola I whaagova. O le mea tā wana. It's not about church. Yeah. It's not about your belief. It's not about how you feel and how I feel. It's all about Jesus. Amen. Amen.
O le whaatau a ino o lo te lia o Iesu ke viso e vea mo wali i mo whao. O le whaatau a hoi le nā le ngalua mai o le anganga o Iesu ke viso i ati oe. Amen. O lea, mai ave o tato ola i a Iesu ke viso. The time is near. The time is near. And we never know. Yeah. We never know. A whai e atu nei po karama e talia au e talia Iesu. O e turi vai fo i o turi vai te tono ro mota. Ma ave lo whaapetai ma lo vi inga i le atua i lona upu i a whiawhine. Ma e talia Iesu o whai lo whiwhiringa le lei mo Iesu. E le o ona o maua. E le o le po kalama. A o le upu o le atua ua whaalongo ina. Wa e talia i le nea whiawhi. E te talia a Iesu ke viso. E a vea ma o li i mau whaoro. And 5 minutes later, and tupus whale tonu i atu e. I'm telling you, brother, if you in the world right now, if you your heart core, in the world, do whatever, everything. If you watch this tonight, if you accept the word of God and the Holy Spirit speaking to your heart right now, and you turn your life to God, humble your heart and pray to God and accept Jesus in your heart tonight. And if something's going to happen in 5 minutes later, I'm telling you, my brother, all the things that you have done, all the bad worldly stuff that you have done, and you accept Jesus tonight in your heart, and something happened to you in 5 minutes later or 2, I'm telling you, my brother and my sister, you will meet Jesus in heaven. All the angels are going to be happy and rejoice. Amen. Amen. So o tātou o wō a inga o wō mamai. O lo fia pēr i tū ina naunga o reo rama. A e mata mai le nea fiafi. Te talo i le nganga pa ia o le atua i nā waturo na upu. I nā ngalue le mana o Iesu ke riso. Le mana leo le nganga pa ia i lo loto. Ma lo fina ngalo. E te sala moa i le afiafi nei. Ma e turi vai ai i le atua i le pōle nei. E te tatalo i le atua whaato ese i le atua mwhamanga. Ta lia Iesu e a vea mou whalii mou whaoro. Te wa ai le ngalue mai o Iesu i ati oe. La e wa ai am whaamanuanga le atua i lo oranga. La wa ai e whaamanuanga i le atua i lo tōrua. La wa ai e whaamanuanga i le atua i lau whanau. O rou oranga o mea na e tatalo ai i le atua o mapatianga. O le a ta lia mai i le atua. Ona e ona o e sara mō moni i le atua. Ma e talia o le aewa ai le whaamaoni o le atua. I lo o langa. O lea. Talia Iesu. Whai lava e oe lau whiwhiringa. Amen. Whai oe. O lau whiwhiringa e te manu i ai. O lau whiwhiringa foi e te mālai ai. Yeah. So whesiri a oe lo lotu. Au e te popole. Au e te popole i tu ina nango reo ranga ne te whaia. Don't stop you from giving your heart to the Lord. Amen. Amen. Jesus never come in this world to hang out or to spread the word to the, a righteous person. No. Yeah, keep for sinners. Na sau lea tua ia te oe maha, tātou oro ora pē i lea masala. Yeah. A whai mo maa losi lea masala ia te oe. Aua nei a vea le mea na, ma mea la whaato i ai ma tā ofi e. Lo sau e awero wola, no. Sau e awero wola ia Iesu. Aua nei e whapea, sorry, ngā renga uingu anga pō. Ngā le whakua umangeanga hula o sikariki. O le whakua umangeanga no ai no mai whaalongo mai le tua. O mawhawhaunga umana o ti Apollo. E tau mawhaia aua nei e talia. Iesu ke riso. Ia aua nei e whaalongo le sui whapongo le nganga pa ia. O rau tau mawhai. E au mai oi tu tongu le malamrama. Yeah. So whatever you're facing right now,
talo i le tua. I le pole nei matalia o ia. Whamanu e tele lava le tua I la whaanono. May God bless you, bless your heart. Amen. May God, Shoswani help you for your decision to make your right decision. I'm telling you, my brother and my sister, my parents, my family, God is good. Yes, all the time. And right now, Jesus is the answer. In the name of Jesus. Amen. Amen. Just to add on to what Bauer was saying about giving our life to Jesus, I want to share with you in Romans chapter 6, verse 19, all the way down to 23. I'm going to read it to you. It says, for my bolo, I am using an example from everyday life because of your human limitation. Just as you used to offer yourself as slave to impurity and to ever increasing wickedness, so now offer yourself as slaves to righteousness, leading to holiness. Ofalo lowola moleli. Yeah, we were slave to sin before, but you know what? That's why Jesus came. He came to die for our sin. Don't look at how deep you're into sin. No, it doesn't matter how deep you are in sin. Christ died for you. He loves you. So on verse 20 it says, when you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. See, the enemy wants to keep you, your mindset. The enemy want to keep your mindset. I'm a sinner. God can never forgive me. No, that's how the enemy want to keep you the way you are. Give in. When you feel like something in your heart, that's the Holy Spirit. Telling you, knocking at the door of your heart. Give your life to Him. Why? Because the life of my little child just but yeah. He's what? Roaming, seeking who he may devour. So yatato, you have to, be alert. For my little fight, what benefit did you reap at the time from the things you are now ashamed of? Man, thank you, Jesus, for your saving grace. It says those things result in death. But 22 says, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. 23 says, for the wages of sin is death. See, the sinful life, that it leads us to death, meaning to hell, but that's why God sent Jesus. God sent Jesus to save us, to redeem us, to reconnect us to Him. That's how much He loves you and me. So I want to from Haliloto. I will for Yane if I bear I'm not worthy. Oh no, He paid that price. Mind you, He went to that cross. He took our sins, nailed it on the cross. The Word of God says in 3 days that He rose again. Even death could not hold Him. Manatuala. Jesus did all this publicly. So I want to encourage you. I want to Emma. If God is gonna, if you have a testimony, I want to don't hold back. You need to share. And that's how the enemy wants to keep you silent. He doesn't want you to share that testimony. The Word of God says in Revelation that day and night, He's the accuser. But it's only through the blood of the Lamb and the word of our testimony. I defeated Tatole. So our if God has called you, if you feel in your heart that
this is for you, I encourage you. You're making the right decision. You have nothing to lose. The Word of God says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Man, you got nothing to lose. Before, like Bauer was talking about how he's afraid of flying, right? Because he's afraid of death. And I told him one day, I said, you should not be afraid of death, because death is not the end of us. When you die, there's only two places that you're going to end up. You're either going to end up in heaven or hell. There's no in between. So you have to make your decision. You should not be afraid. And it's amazing how when God changed our life, when we surrender everything to God, that fear no longer there. Why? Because we know that when we die, when God called us, we know where we're going to end up. So I want to encourage you today. Faamalosia te ole uso tuangane te mafo imuti now mata mele nei to lafia fi ko te taimi fo ya e te mata mai later. So Cece Lover, we want to encourage you. Jesus is the answer. Jesus paid that price for you and me. He was not afraid to go. He was not ashamed. No sa ya le tatou fa'aola I lunga le sa taro. Ia whapena fo iana awane I tatou ma. E ta'o lona alofa malona anga nei. He made it public. He was crucified publicly. So to me, our testimony and our life should be public. Ia wa'ai mei tangata I le alofa fa'asoa. Le alofa Iesu Keriso ia te tatou. O le suinga fo ia leo se it's not ele mawhai mauna suia maua. No, it's only through Jesus that we're able to change our life. And I just thank God for the hunger that we have for him. And that's my prayer and my desire, that we continue to hunger for him. Beya lona lofa ia te tatou na tong yo le tatou angasala. Ia fa pena fo in tatou alofa I le atua. Ta lae le upu. Fola, ta lae Iesu Keriso. Preach, tell people about Jesus. Don't be ashamed. Awa ite ma, o ma'ua. I never thought that we were going to be up here like doing this. Last year, Talonoa Mailta Maya, I was shocked because I know him. But that's how good God is. Le lofa fo ina le tua, lofa anga ina fo ma'ua. E ta laia to the upu, ta laia to the lofa le tua, ta laia to God can save you. O le lepa afia fa atatali mea tatou tangata angasala. But na fua'i me Iesu Keriso, na wina mai le atua, Iesu Keriso mo oe ma'au. Na ia mo e ta wale o lai wha'avau. So today I want to encourage you. The Word of God says in John 14 verse 6 says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through what? Through me, which is Jesus. So, anything we do in this world, there's nothing that connects us to God. It's only through Jesus. So if you're hearing this and you're watching this and you did not receive Jesus as your personal Lord and Savior, it's so simple. Olmena whawhitai Iesu, nasau Iesu, maliu mo oe ma'u. That way we don't have to go through the Old Testament sacrifice le tamai mamoe ave le taulanga. This time, wa umana tongio le tamai mamoe Iesu Keriso ta oe ma'u. So we can go directly to him. Confess your sin. Confess your sin and admit in your heart that he is Lord and Savior. Ai talia Iesu ilo loto. A mata lo mafutanga ma Iesu Keriso. If anything happened to you, like Bauer said earlier, you are guaranteed heaven. E peia ole thief lena fatata mantueto olua. Both of them are mocking God too, Christ.
But later, he had a change of heart. He realized this is the Son of God. And what? He wanted to be in heaven. And what happened? He did. Jesus replied to him and gave him a chance to so if amalusia titi oi leuso tuangane tamamati na avele tatola manuolo moe tatole malosi manuolo moe tatole ola because tomorrow is never promised. And I'm not talking about just you, even us, we are not promised tomorrow. So I want to leave it like that. O te whimana o e whaasoa tule ni upua e whisosoania o e liuso mani tuangane. Ta mafo i maliti nā li ni e whiawhia o mata mai. O leo langa lea e sawe awelo wola mo Iesu. Ele umai e whawhita uli, whasosonga, all that. No, yes. I'm telling you. E kua toa sawa le li o le lalo langi ta mawhai yeah. To win you back. Yeah. He's going to try and discourage you. But that's why it's important to stay rooted in the Word of God. Once you accept Jesus into your heart, although relationship maletua, you need to read the Word of God. That's God speaking to us. That's our conversation to our Father. And you don't need to no, you can talk to him while you're driving, while you're just sitting around doing nothing. Just have that full-on conversation. He's listening. So if I'm alosia tia te oe ilenia fiafi, sawe avela wola moleli. Avela wola moleli o tatou fo ilele o le te tolu o le fa'alatanga o te whaamalosia te oe le uso ma le tuangani. There's a lot of opportunity available to us. I lunga tapinga whailangi. E mawhai e tātou ta la Iesu. A whaina whai e Iesu le na tongiola wa e loe te tongiola Iesu ke risa oe mao I tanga sala. Awane e ma whaanga tatau. Whaanga tatau le taimi le mo e tātou ea. Ta la e Iesu. Awa, wala tātou e whio mai Iesu. Ia, o sina whaasole nā, whaamanuia lea to e te oto o lo mata mai. Whawhitai lawa e lo whaatasi mai, whawhitai whai lo tune in, I nei tangata whaatau waa o maua. Yeah, like we said before, we are not pastors. we're just ordinary people, just like you and, like everyone out there. Eleia se ole maua nganga ole fia faso ma ta'o le soafo Iesu Keriso as much as we can. If you found ngafo ile mene te pinga whailangi e moni maua to e mato ainga fe out wo ma e masani manisi for ya people that we don't know ile lofa le tua. Ya te maua, ma le suinga fo e maua o langa. Ya vea fo ile le tauti nonga a le tama ma lo ni tangata. Whaamalo si te oe. Ya whaamanuia le tua le ni vai aso. Whea fo mga luenga la tato whea. Ngai ai, go with God. Remember, na wina mai leanga pa ia. He's with us at all times. Just be mindful that he's there with you, no matter where you go. So may God bless you. Ya whamanuia lea tuelo whaafonga. Whamanuia ye foi se upua sati le nei. Awhiawhi ya whamangalo mai. Le sofa Iesu. Amen. You wanna add? Ia, bia le tua ia tatitonu. Ia o le tatou upu whaamalosi le nā le nia fiafi. Te whaamalosi ai o tatou ola au na I le tua. Ia e whaifo I moa whamanatu ia te oe ia e ngā te lea whapea mā ua I le nia fiafi. Ia ngā fo I awa fo I le tātou sawalinga I le nia fiafi. O I le nei wa yaso I whiau ma ngā ruenga I le ngā te lea. Ia o tonu fo I o tātou a inga. Ia o le nei wa yaso ia
tātou te le iloa e mea te tupu. A o le upu na tātou whaalongoina i le nei asa i tātou tapu inga i le atua, i le whale tapua i le atua. Ia ai le ngate lea, ia o lunga o tātou pokalama. Le upu o le atua, ia e whaina ma sosoani ia i tātou savadinga. Ia o wale nei wa Iesu. Ia o le nei taimi ia o le a whaatalofa atu. A le nei taimi o te whaatalofa atu ai. Ia i le sunga le whawhengainga. Ia ma le whale tua po le tina po ia ruta frua ne nea fiafi. A taile whaatasi mai ia ma le lunga o tātou po kalama. Ia whamanuia le tua i o ma ua loto. Ia i lau sunga le whawhengainga. Ia ona le wala au lia mai fo i le nei po kalama. Ia po e ina pe le tātou maftanga i le aso nafi. Ia e mole te ia, whaere ia o masui o le pokalama. Ia i le matou pas, whaea o masui o le pas. O le matou pokalama, e le matou pas. E le pas le pokalama, le tofine ia fina, wesile. Hi, Fina. Hi Fina, we love you Fina. We love you. Have a Ia, o blessed le week. pas le ngā o le maku, ia e whaela o masui o le pokalama. O le pas ma le pokalama ni. Ia e mole toi le whaafitai au sunga le whawhengainga, ia ma whaktua, ia ono le wala uri o le tama mātou pokalama. Ia e pueina e le tātou maftanga le asoa nafi lea ia. Whaamania tere le tua i lau sunga le whawhengainga ma whaktua ma le nafu ialu. I ne fiafi ia mania tere le nei wai aso. I whi au mga luenga i le ngate tono ainga ia e mwisi tono ngā luenga. Ia e whatarofa atu i fo i le pokalama ni ne aso. Ia inisi o wō, i lunga o tātou pokalama alo o mai mua, sa mai mua ma ne fiafi. Ia e mwisi, ia o siok tō fine. Siok tō fine, ia Rina, I love you. Alofa aku. Love you, Rina. Ia tina, ia mama a Papio, ia matau wā, ia mo o tō ungaina. Ia Irene, ia le ua Rina. Siok tō fine o Irene. Ia, pamanuia le tua ia te oe matoni, ia matwhanau. Ia, ai le ngata i leo o tātou wō, ma pāanga uma, i le nei larolangi o mātamata mai nunga le tātou pokalama. Ia Amerika nei, o Samoa, o New Zealand, Australia, o whea lava le mea o e maa o mai no nei pokalama. Pamanuia tere lava le tua ia te oe, i le upo le tua i le nea fiafi. Whakatai i le upo le tua e whairea ma whaamalosi o tātou loto mo o tātou anganga. Ia wā tātou sawadinga mo le nei vai aso o le whamangia tere lawa le tua i le nei fiafi. Ia o nei whonfolanga e li whaumata tō pokalama. Ia o le aso tofi nei, lisi e tātou pokalama, pe le masani ai le stofi. I le tūlai iwa, i le pō, whaamali li atu. Waka ngofo, ka urure iwa pe pe wa kausa ai. Pe wa mo moe sia, ia whaamali li a ko onga kako kai. E fua i le temi o te mana vai, te mana o ia whaavanoa e stofi, ia i le tūlai iwa. O tautonu, ia, a whai e isi atunu o la eri taitai le pō ia i lato, ia o tātou i nei Amerika i California, tātou whaitu, ia, pe o le iwa o lewa na o le pō, ia, lea, whaamari atu ai ona o le temi a mata i le tātou pokalama, ia, ai le tau fia ia, le whaamalusi atu le upo le atua i lunga o le tātou pokalama, so po le a le taimi, ia mata i le tātou pokalama. Ma le taimi o whaatūlanga ina i le tātou pokalama. Ia whaamalia, tō le upo a le atua e anu atu i le tau fia. Pe lata mai le taimi, pe mamau i kua kaimi, o le kaimi anu atu e le upo e anu atu o le mantua le tātou pokalama i le stofi nei. Pe o le masani ai, every Thursday, around 9 o'clock p.m. here in California, Pacific time. Ia le taimi na e atu e le tātou pokalama.
Ia te talo atu fo I le tatou o tatou ainga ma e o mata mai. Whamon mana tua le nei ainga, mana tua le por kalama I o tau talo sanga. Mana tua le paso le mātou po kalama I lo tau talo tau fine ia fina, Wesley, ia o tau talo sanga, I moa pe ia le tau fine po le paso I le ora ma le malosi. Mai le tua ele ngata I le whapea le ma ua ma le tina nei. Ia mai se le au auna, ia tala lei I se tia mai sa moa. Ia o lesi le na au auna po I o lo o lunga le tatou po kalama every Saturday. La so tofi ma le sto nai nei. Ia e whai ere, o vai aso atone I whaatau uina le tatou po kalama I le sto nai. Sa le tatou po kalama I le sto nai o te atu nei ana na fi ona o le sa raulia mai le tatou po kalama I nei ia papena on whaatasi atu le makitanga po o le mātou pulenga. Ia o le sa le o se tatou po kalama I le afiafi. O le sto nai nei la ia o le Whaatau mua e tātou po kalama. Ia ma le au na ho I po le uso po le tamā po I se tia tala lei e se tia mai Amerika Samoa. Ia stona I taitasi le tūlā I le ono I le afiafi le stona. O le ia talo atua I le tātou ainga. Wō mai masani. Mana tua mai le nei po kalama ia o tō tau sang. Ina ia whapena o na malue pea le nganga o le atua mo so swani mai le atua. Ia le ngata ia I maua o le pas. Ia ma le tamā hoi. Ia tala le. Ina ia whaamarusia I mātou le upo le li. Ina wha ia le wha unga o le atua I lunga ia I mātou le upo le li. I wholofola I nā atua I lona whina ngalo I lunga le tātou po kalama. O le o nei po kalama e whanangolango I le anganga pa I o le atua. Amen. O mea uma o le nei po kalama. O le whanangolango uma I le anganga o le atua. Ina ia whapena ana I le anganga pa I o le atua. I lona upu. E aruatu I lunga o le tātou po kalama. O lea ia mo le atua I le anganga whapitai. Ia mea ia o masui. Ia o le pas. Ia ma le tina nei. Ia ma le uso ma le tamā ia tala le. Ia e watu e leo mātou anganga whapitai te le lau. Whapitai le mai mua mai I lunga o tātou po kalama. Whapitai ia te oe. O lo nau pe te whaanongolongo I le u. Awane e sau lunga le po kalama o lo o ngau maua. Sau I lunga le po kalama. Ona e te fia whaanongolongo I le upo le atua. And go tell somebody. Tā la e tu fo I le upo le atua. Awane e sau. E sau ono lo whiro aipe o te māsani ia tea. Ia e longo inga ni sau ngā tātou po kalama. Ngai re o sau. Le winga I ke sau ai ke ma e lunga le tātou po kalama. Sau lunga le po kalama ona e fia whaanongolongo I le upo le atua. You want to hear the word of God. You want to fit your spirit every time our program come in the word of God. Not us. Ole whaamali atu. A whai o ti ngalo whina ngalo I lauta. But ole te whai atu. It's not us. Ele o mātou. Ele o le pas. Ele o au. Ele o tina le ainga. Ele o le tamai. A o le upo le tua. Amen. Ia awane ia I mātou le viinga. O le viinga e whaafo I tamā. O le nei fo po kalama e le o mai e ina ia whaapena no mau e se viinga. No. O umana whailau tala I lau tōrua. Ia awane su e ni o ma viinga I lunga le mene. We love Jesus too much. O le po kalama nei po le matala inga nei. O le whina ngalo na o le atua e mana o e mati ngalo e. Ia awala nei whai a veni o ma viinga. Ma tau ua I maa ua I lumo tangata no. O le teimi e na whailu tala. O le teimi e tate whao ai viinga o le atua. I lumo o po kalama nei. I'm not going to do it anymore. Close. O le mea hoi nai la ngona I le maa losi mai le anganga o le atua. Ia te au ma le tina e maise le pas. Ia ma le tamā ho ia tala le. I le upo le atua. O nai sea.
E ngau ke lo e aso uma, e ngau e sa ili upo le tua. Before it was hard. Yeah. Because we have to search for the word of God. Because o ka kupo kalama ia luatu. I tell you, na halua wa mata, the more you read the Bible, the more you excited and you said, e whengari ke ngau, le upo le tua, e te sau e te fora ai mata ra e tu fina ngalo le tua. Because why? Because o no le sao. O le sao le mafuanga le main point o pokalama ne, o le tala inga o le ali whaolo Iesu ke viso, ma avere bi inga ma whaktai I le tua. So it's not about the boss, our boss, le tō fine, ia fina, po o mā ua. Po kalama fu, ma le au auna ia e siki. It's all about the glory of God. Yeah. O lea, ia. Whaktai tele I o tātou a inga, mana tua le nei po kalama I o tō tāusanga. We need your prayer. Amen. Yes. We need your prayer so we can continue this. Yeah. E mai ele nganga pa ia o le tua e feso soani mai e mātou. Le sa ili ino le upo le tua ma le upo sao e te tau ona whorapora ina atu I lunga o le polkalama. Amen. Yes. O le polkalama nei is not about our belief, it's not about our church, it's not about what you believe, it's not about, everything is about Jesus. Everything that comes on here is for Jesus. Yeah. So if you want to call me, you want to come on the program and debate, no, I'm not going to accept it. Whamua poli. Ai ei fo se tasi e fia sau e mori maununga tātou pokalama. Let me know. Message me, call me, and let me know. And before I let you come on here, I'm going to let you know about the program, the root of this program. O pokalama nei, e te re sau sa e tāla e tuai, so tari tununga o lo e kalesia po le lotu nai te lotu ai. Po lo e se senga fo, no. This is all about Jesus. Pe ke loka iki, pe ke loku pope, pe ke loku lear ko inga kar ko unga mar ko inga loku ngai te loku. O pokalama nei, e kalia so se kanaka. I le suafa o Iesu ke viso. Only Jesus. Amen. Amen. You can be loka iki a Iesu kar kongunga ma se mori mau. Ne mea na whai e rea tua I a te oe maro wola, na sui e lo wola. Ai te tari tonu I a Iesu leo te au auna. I will bring you up in our program. O lo mori mau, e whai ma wha maro si anga. E sui e fwisi o ranga o si tangata. Pe a whai e te tari tonu I a Iesu ke viso. O le alo o le tua o lo li I maro wha aula. That's it. Anything else? Ia o te wha maru ruat. E le talia I lunga le tātou pokalama. Amen. O lea, whamanuia tele lava le tua I nei po, whamanuia le tua I fuafuanga o le neiva I aso, e iai le penaona tasi le tua I a te otou I lunga o pe au mga ruenga, te tono a inga o le neiva I aso. Ia le aso tofi ia o le si temi na o le tātou pokalama. Ia I le aso tofi te o le a tātou toi wheiloa iai I lunga o tātou pokalama I le tūla e ono, o I le tūla e iwa I le pō o le aso tofi. Ia ma le aso tōna I le tūla e ono I le afi afi, ma le sunga I a tāla le mai Amerika Samoa e pei ono masani ai, pe a o atu ai le ola ma le malosi. Mai le tua o lea, whamanumia te le lava le tua I neiwa I aso, God bless you all. Ai le whaumala le tātou pokalama, ia vea ne teimi ia e whatou whātu ai ia I le paso le mātou pokalama. Yeah, Fina, I know you watching this tonight. We love you, Fina. It was good to see you, boss. Yes. We love you, and of course, I always miss you, Fina. I love you, boss. Manuia le tua ia toi, manuia foi le tua ia toi tingatan ma ko lava le usa. I le tasinga foi o le paso le nei o kala. Manuia te lava le tua ia toi tina, manuia ni wa ia se pila.
i tonu ai ia a mapale ko ia na si o tatu o to pili pa le pili ni po ola ia ko ni te lava le tua. God bless you all in the name of Jesus. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no